Alright, kaning video guys, tudloan ta mong sound pag imong YouTube channel or pag modify sa inyong YouTube channel if na may YouTube channel. So first and foremost kay mag-open mo Gmail account ninyo, then click ninyo ang YouTube na icon or YouTube app, and then lato lang ninyo. Tapos kani as nakita ninyo na ay icon nga gawas diri man akong YouTube channel nga isa. So alright, if edito na to ni edit na to pangalan dali ra kayo guys. Ito lang diri sa customize channel, click na ng customize channel, and after na ulit lang ninyo. Then alright, medyo na yung atong ato mo sa basic info. Sa basic info mo ning pangalan sa inyong channel, like batang dari kumatumad. Then sa handle niya or sa email ad niya bata na to mo to mark. Hala, nanay naka-register sa Motomark. Alright, Motomark official, like nga na, then publish. Then after pag-publish ninyo, i-save na niya. Then review ninyo okay na ba or nailisa na ba. So wala pa, na-reload na pa balik. And then ulatan lang ninyo. Best thing to do is i-log out ninyo yung account tapos i-log in. So yun nga na lang kadali. Subscribe.